District Commissioner Athapi Samipi Nirola Pangchupe Kalang lilitum ng along ng Lagat lo Lapen lilitum dak Local MSC Hati Education EM Manpeng gitu Kardi Purhu Lapen Kanthili Department Karsubanji Parsi Pachinilo Kalang lihalo lilitum lo Kepai ke Mipen Mithang ke Ejang Kardi Anggoken District Commissioner Sitamanggun Ilitum Kacing Online Paya Purun Mate ini Samipi Nirola Pangchupe Sini ngalawa Alangin sa militum naman kita nampot Salangin hala DC Akimilo Siputrat Ilitum lang betulan Lokhimon Ashram Ilitum Kacing Online Ini Jethanay Putra dari Tulang Betulang Assistant ABC Lapen Executive Magistrate Sambil Tulang Nasi Tonggundo Kepai ke Lapen DC along Tulang Lapan Lokhimon Ashram Sarpu Bansame Kanthi Department Manteng Sipi Banji Pansi Pachinilo ke doa na ke mithang lapen Lokhimon Ashram ko sai phu kong apa sampai kang timir papen kar subanya basis pacila lapen Lokhimon Ashram ko long klebang phu kang ke doa ke adim nang hol ki thi pondolo lase mithang adim terolpi khonsing phangcho sibon ingti dewan pen Mahesh ingti Rusmi ingti Rajesh Rongphar Robin Pangcho Ludu Kepathu Mobile Bear Mirmar Kacing Hon District Commissioner Mrs. Nirola Pangchupe Akaipi ini laso program melong itu melong Kacing Hon Aluhi Sarpu mati Lokhimon Ashram Asarpu Gandirang Timung Akai Dai Salong Kitri Giding Pensenglog Lapen Lokhimon Ashram Long kita Atum Duan Lapen District Commissioner Long Naidun ADC Pen Magistrate Pensenglog Lapen Reso Ejang ahin pen nang itong dun kiwang doa na pansami pai purun po purun pu pia purun doa na pansami nili ningkang sam Lokhimon Kardom pajirik lo Kardom ini hempu Lokhimon ahirzume akan hon penajoksi pini nalitura king rialo nili abetai Karcho amai nasi tongdun tulong lo. Pinangan indeng po bakan dupo tahay po. Ha? Krisi. Indeng krisian bagdupo la doanang bong sa mini lipek pen ke bori bom pen nasi tongdun bom lo. Unan pen ke. Lapen nilidak kibang pen kibang cheng ahut bangke nili chiteklo laso astes ta avela same pini laso astes pen itun thekpon long si penangan kichun pon theklong lo la pen laso karchu amai long Reso Ejang atuma fan kang thulpon kim somar atuma fan keporhi la pen karchu pon kardom tipon laso na program ki dengpon
aning kan bang takideng kontek apot nili Lokhimon Songhol apen Lokhimon Songhol Reso Ejang chingrum amai tongpan akiro pi par piglo nili prangzong itum katinghon inilo district commissioner nirula pangcho pi pe rakhai pi pe nai tongpan jumepik alam the ning kapat the alam nang tongpan nang than pen ipari pot alang li pini yang bongke karbipi cuma bongke first district commissioner po nili alang li fan fun pen sami congratulation gipi hu sami ola suni chitham lo lapen nili Facebook long social media long tang nili post karbipi cuma bongke first district commissioner ke mancheng na bang pilo kasi iningarong pighangja pini alang li pen sami nali cuma fan ithan dekang epare dekang ke porhi na koson si paprangun apang pen koson pen si ke propen mate koson pen si ke chipaduk pen ke bang pen si pini lason district commissioner ng man apeng pen longluma alang like isi atwar ing pupolo non dakan bong itu man bong si mane bang pi abang pu si dapen ang bong district commissioner sa me man po pini ani itu man bong IS ACS Kipi dunia pan itung boi du nanji atumi herlang IS ACS coaching center di fulong third phase upon inauguration of program bipono atumi yan ke bithai thoman manlo Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council alangling ahiuzume akang khon lokitarli atum ngapen anso se itum manasame bureaucrats not Ketek kiri keman tekji apan pukamatha penazok itu napan lokacharli ana pencenglok quality education pencenglok napen IAS ACS coaching same akejoy pensi alangli piponglo napen atumi nili fansi napang puponglo napen nili ing puponglo naso coaching center long same itu nang bong asomar mane somar dopo demo ani sike ACS, IAS ng pasun si coaching ng pen endun pamepen class dun pamepen pasun si arleng ite naman po muani sige ito nga DC son manun si lamthan tek long po ningri long po lang mate ning parung po long po lake ito mafan isi alang like ito mafan pini siya example ng patang po lo pini Dr. Tuliram long hang kamat hapen na join alang li Lokacharli apan quality education la fan same kipawani apan nili fan same duar baguri pen MSc pharmacy nili fan EM bini education in charge na pilo lake hempu Lokhimon ahiuzume akang honglo bini nang tulo asana ahiuzume katame na pidun bomsi nili pinian same na tumpen raso for dat pen chiki chithan tulonglo Nasi nililam pre same nilipadingoy bo same na ito para tuning nila hello na itong kachipaduk kaporhi ate itong cholong di halaso ke cholong bangke je moani si na itong same harling iti ng bazi non kim sumara pola nang tung Reso Ejang pola moani si pinan pisuen dosi na itong manehem chubuche pen manehem ledanji halaso na itong harling iti aron na pung pen atong man pen tek pen atong same akai la pen adhoro mapan kichelang pagi atowar same na tumlonglong po lake ahiuzume at happy polo hempu Lokhimon ahiuzume pepik la pen do pik la so arong doa na tumapang same ahiuzume ka tame plek sepet situ pini itu amilur kanting ajo gali bonda kapat hang thegi apanle itu kamklem ponandi laso kapat hang amilur kapat hang ya din ke ladak non pini dak kin somari